امروز 24 سپتامبر است و در این صبح بر وقت با ما شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت با وقت اینجا رس و هفت است و در نوید بامدادی برایتان از توضیحات تاجیکستان و جهان میگویم. اما نخست میبینیم که آب و هواشناسان برای امروز چگونه هوا را پیش بینی کردند. در پراگ هوای بارانی در نظر است. احتمال میرود که روزانه حرارت به 18 درجه برسد. در مسکو نیز امروز باران میبارد. گرمی در دوام روز به 7 درجه برابر می شود. در دوشنبه هوا گرم ولی غبار آلود است. جمیله بایدالله و مسئول اجنسی آب و هواشناسی اطلاع داده است که سبب چنین وضع هوا مدت طولانی نباریدن باران در قسمت شمالی جمهوری اسلامی افغانستان و جنوب ولایت ختلان تاجیکستان است. انتظار می رود که فردا وضع هوا تغییر یابد. طبیبان مشورت میدهند که به هنگام نامساعدی هوا گرفتاران درد قلب و دیق نفس بیشتر آب نوشند، بیرون نروند و در خانه بمانند و در حالت ضروری خویشاوندانشان آماده باشند که برایشان یاری طبی را دعوت کنند. اداره امور پناهندگان پولشا و یا لهستان با نشر آمار تازه گفته است امسال به 18 شهروند تاجیکستان حق پناهندگی داد که اکثریت پناهندگان سیاسی و اهل خانواده و یا خویشاوندان آنها هستند. تاجیکستان همچنان در ردیف 5 کشور اصلی است که شهروندانش به این کشور اروپا آمده و میخواستند به آنها حق پناهندگی داده شود. سال 2019 در عموم 52 شهروند تاجیکستان در پولشا بار اول درخواست پناهندگی کردند. درخواست 53 نفرچه از سالهای قبلی و یا امسال رد شده است. حامیان حقوق میگویند رد شدن درخواست پناهجویان توجیه که اکثرا اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هستند خطری به تاجیکستان استرداد شدن آنها را به میان میارد. محمد جان کبیرов رئیس سازمان غیر حکومتی اورازیان دیالوگ که در لاتویا ثبت نام شده است به رادیو زودی گفت در مجموع تقاضای پناهندگی 80% شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی رد شده است. با گفته او در این میان درخواست آنهای رد می شود که به دلیل خویشاوندی با اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند. ظریف علیزاده وکالتدار سابق حقوق انسان در تاجیکستان و حالا دستیار رئیس جمهوری کشور در گذشته گفته است هدف پناهجویی شهروندان تاجیکستان در اروپا بخصوص پولشا نه دریافت پناهگاه سیاسی بلکه فقط راه یافتن به این کشورهاست که از جهت اقتصادی پیشرفته می باشند. تعداد عمده دیگری که درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمان افراطی اعلان شده است. یک وکیل دفاع لهستانی که از حقوق چند شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی حمایت کرده است به رادیو زودی گفت در واقع ثابت کردن ادعای پناهجویان تاجیک بسیار سخت است. بر اساس امور مختلف در پولشا تقریبا 400 شهروند تاجیکستان اقامت میکنند و یا حق پناهندگی گرفتند. یک هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدامجا خاندیوال به تاجیکستان آمده است. این هیئت روز 23 سپتامبر با وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان نعمتالله حکمتالله زاده ملاقات کرد. مقامات میگویند جانب‌ها درباره نشاندهنده‌های ماکرو اقتصادی جمهوری، حجم مجموع محصولات داخلی و سطح تورم صحبت داشتند. دفتر مطبوعات وزارت درباره جزئیات این دیدار معلومات نداده است، اما امسال بار دوم است که هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدامجا خاندیوال به تاجیکستان میآید. دوشنبه امید دارد که با انجام دادن گفتگوها از این نهاد بین‌المللی مالی 220 میلیون دلار قرض دریافت بکند. پس از ماجرای پیشنهاد اطلاع بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرضهای صندوق بین‌المللی پول از سال 2009 این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرده است. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانت‌های این سازمان بی‌نصیب میباشد. صندوق بین‌المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه‌هایش ابراز آمادگی کرده در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط‌های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختار بانکی و قانونگذاری بود. از جمله کارشناسان سازمان از تاجیکستان خواستند که اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را مفلس اعلام کند و به شرکت‌های علایده امتیاز ندهد. این چنین متخصصان صندوق بین‌المللی پول با اینکه از بنیاد نیروگاه راغون پشتیبانی میکنند مبلغ گذاری شدن این طرح از حساب بودجه را مشورت نمیدهند. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نخست گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض گیرند، اما کارشناسان سازمان بین‌المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت‌پذیری تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد.
расонаҳои покистон гузориш доданд ки мақомоти расмӣ аз давлати тоҷикистону қирғизистон хостанд як банди созишномаи таҳрик Каса Азорро мавриди иҷро қарор бидиҳад ки роҳро барои тиҷорати дуҷонибаи нирӯи барқ боз мекунад. Бар асоси созишномаи феълӣ баъд аз такмил шудани ин тарҳи азим ҳоло фақат Покистон вазифадор аст дар фасли гармо, яъне аз моҳи май то октябр аз Тоҷикистону Қирғизистон то 1000 мегаватт нирӯи барқ бихарад. нархи ҳар киловаттсоат нирӯи барқро 9.5 сент таъин карданд. дар сурати пазируфтани дархости Покистон ин кишвар ҳақ пайдо мекунад дар фасли зимистон ба Тоҷикистону Қирғизистон нирӯи барқ бифурӯшад. аммо ин фақат як пешбинӣ аст, чун Покистон худаш ба нирӯи барқи зиёд эҳтиёҷ дорад ва ҳадафи асосии тарҳи Каса Азор низ таъмини эҳтиёҷи Покистону Афғонистон ба нирӯи барқ аст. тарҳи Каса Азор як тарҳи байналмилалиест ки чанд соли пеш иҷрои он бо кӯмаки Бонки ҷаҳонӣ оғоз ёфт ва арзиши он беш аз 1 миллиарду 100 миллион долларро ташкил медиҳад. бар асоси ин тарҳ хати баландшиддати барқи 750 километрие сохта мешавад ки аз тариқи қаламрави Афғонистон мегузарад ва ба Покистон мерасад. нирӯи барқи Қирғизистон ба ин шабака аввал аз тариқи Хуҷанд ва сипас ба воситаи ҳалқаи ягонаи барқи Тоҷикистон бояд бирасад. Каса Азор қодир хоҳад буд 1000 мегаватт нирӯи барқро ба Қирғизистону Тоҷикистон бидиҳад. хуб Тоҷикистону Қирғизистон аз ин тарҳ умеди зиёд доранд ва мегӯянд ки роҳашон ба бозорҳои минтақавии энержӣ боз мешавад. ду кишвар ки асосан нирӯгоҳҳои барқи обӣ доранд дар фасли тобистон бештар аз эҳтиёҷоти худи нирӯи барқ истеҳсол мекунанд, вале ҳоло ҳам дар фасли сармо қодир ба таъмини муназзами мардум ва корхонаҳо бо нирӯи барқ нестанд. президенти амрико Дональд Трамп мегӯяд ҳангоми суханронияш дар маҷмӯи кулли созмони милали муттаҳид масъалаи калидӣ баҳс бо Эрон хоҳад буд. Дональд Трамп имрӯз аз минбари созмони милали муттаҳид суханронӣ хоҳад кард. ӯ ҳадаф дорад барои фишори бузургтарин ба Теҳрон дастгирии бештар касб кунад. шаби гузашта ӯ дар ин бора ба хабарнигорон иттилоъ дод. Трамп дар ҷаласаи субҳгоҳӣ суханронӣ хоҳад кард. раҳбари амрико аз замони ишғоли қасри сафед дар моҳи январи соли 2017 дар муқобили Теҳрон сиёсати шадидро пеш мебарад. дар моҳи майи соли 2018 президенти амрико имзои кишварашро аз созиши ҳастаии 6 кишвари абарқудрати олам бо Теҳрон бозхонда таҳрими ҷумҳурии исломиро барқарор намуд. Фаронса, Олмон ва Британия ки дар ин созиш имзо гузоштанд, кӯшиш доранд онро ҳифз кунанд. дар айни замон онҳо ба Теҳрон ҳушдор доданд ки аз иғвоҳо худдорӣ кунанд. ахиран дар минтақаи халиҷи Форс чанд киштӣ боздошт шуда муассисаҳои истихроҷи нафти Арабистони Саудӣ ҳадафи ҳамлаҳои ҳавоӣ қарор гирифтанд. аксари дастандаркорони кишварҳои ғарбӣ бар ин назаранд ки ин амал кори Эрон аст. Эрон даст доштан дар ин амалро рад кардааст. дар ҷумҳурии Чеченистон ду зан ва як мард тавассути телевизиони давлатии ҷумҳурии Чеченистони Русия иқрор карданд ки бо ҷодугарӣ машғул ҳастанд. 21 сентябр телевизиони давлатӣ гузорише намоиш дод ки дар он ин се сокини ноҳияи Урусмартан Зина Чакаева, Майя Зилбухарова ва Тагир Мутаев эътироф мекунанд ки бо шайтон созиши дарозмуддат доранд. ин се нафар дар маркази тиббии исломӣ дар шаҳри Грозный бо рӯҳонии маъруф Адам Элжуркаев нишаста буданд. Элжуркаев гуфт ин гурӯҳ бо фолбинӣ ва сеҳру ҷоду солҳои тӯлонӣ мардумро фиреб мекарданд ва ин амал мухолифи ислом аст. се нафар ваъда доданд ки дигар бо фолбиниву ҷодугарӣ машғул намебошанд. зимнан фолбинӣ ва сеҳру ҷоду бар асоси кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноят аст ва нафароне ки бо он машғул мешаванд бо иттиҳоми қаллобӣ ҷазо мегиранд. ҷомеашиносон мегӯянд ҳарчанд қонун сеҳру ҷодуро манъ кардааст, аммо табибони ба истилоҳ мардумӣ ва фолбинҳо муштарӣ доранд ва бозорашон гарм мебошад. вазирати корҳои дохилии Тоҷикистон таҳқиқи паҳн шудани навори маҳрамона як фаъоли ҷамъиятиро ба ихтиёри шӯъбаи вазирати корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат супурдааст. рӯзи 5 сентябри имсол дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн шуд ки дар он робитаи маҳрамонаи МД бо як марди ношинос тасвир ёфтааст. дар вазирати корҳои дохилии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфтанд маълум шуд ки навор дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат сабт шудааст. ин зан ки Радиои Озодӣ бо далелҳои ахлоқӣ аз ӯ МД ном мебарад гуфт фавран пас аз як рӯзи нашри навор дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба вазирати корҳои дохилии Тоҷикистон ариза навишт. ӯ гуфт бо нашри ин навор ба ҳаёти хусусии вай дахолат ва шаъну шарафаш
пас зада шудааст. бо гузашти 2 ҳафта аз шикояти зан ҳанӯз парвандае дар ин замина боз нагардидааст. ҳарчанд ба гуфтаи ӯ соҳиби манзиле ки дар он навор сабт шудааст ва марде ки дар навор чеҳрааш пӯшидааст барои мақомот маълум мебошад. ин зан мегӯяд ҳанӯз намедонад ки чаро ва бо кадом ҳадаф навори маҳрамонаи ӯро дар интернет нашр карданд. ҳуқуқдонҳо бо таваҷҷӯҳ ба ин ки ин зан дар моҳи апрели имсол яке аз мухолифони боло бурдани нархи интернет дар тоҷикистон буд ва дар маъракаи ҷамъоварии имзо зидди ин тасмим иштирок кардааст, ӯро қурбонӣ ва нашри наворро барқастона медонанд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри ваҳдат ба радиоозодӣ шарҳ надоданд ки аризаи МД дар кадом сатҳ баррасӣ мешавад ва чаро то ба ҳол парванда боз нашудааст. зимнан қонунҳои тоҷикистон барои паҳн кардани маводи порнографӣ аз 27 то 55 ҳазор сомони ҷарима ва ё то 2 соли зиндонро пешбинӣ кардааст. МД мегӯяд паҳн шудани навор ӯро ба ин андеша овардааст ки амнияташ зери хатар аст ва нафарони дунболи интиқомгирӣ аз ӯ ҳастанд. мақомот мегӯянд ҳанӯз дар ин бора хулоса баровардан мушкил мебошад. Лионел Месси 32-солаи аргентинӣ ҳамлагари тими Барселонаи Испания беҳтарин футболбози сол бо фарзияи Федератсияи байналмилалии Ассотсиатсияҳои футбол эълон шуд. маросими супурдани ҷоизаҳои FIFA 23 сентябр дар театри Ла Скалаи шаҳри Милани Италия доир гардид. Месси барои дарёфти ин ҷоиза аз ҳамлагари Ювентуси Италия Криштиану Роналдуи Португалӣ ва ҳимоятгари Ливерпули Англия Вирҷил ван Дейки ҳолландӣ пеш гузашт. ёдовар мешавем моҳи сентябри соли гузашта Лука Модрич ним ҳимоятгари дастаи мунтахаби футболи Хорватия ва бозигари бошгоҳи Реали Мадрид беҳтарин бозигари сол бо фарзияи FIFA эълон шуда буд. Лионел Месси то соли 2019 5 бор бозигари сол эътироф шуда буд. Криштиану Роналду низ 5 бор барандаи ҷоизаи FIFA гардидааст. ҳамин тариқ Месси аз рӯи ин унвонҳои инфиродӣ футболбози Португалиро ба қафо гузошт. ва тибқи қурби асъори хориҷӣ ки барои имрӯз аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст, $1 9 сомониву 68 дирам, 1 евро 10 сомониву 64 дирам ва 1000 рубли русӣ 151 сомониву 20 дирам арзиш дорад. сипос барои бо мо будан бинандагони азиз ва ман бо хабарҳои бештар шуморо дар давоми рӯз мунтазир мешавам. рӯзи хуб дошта бошед.